March ni som pakwa sang ni som ni paruk ani hey Joe Kent-an Donald Trump te administration na atel China abanga aban no yanin takal person nen podcast interview an yani hey interview a hianin ron sawichhuak maya thil mak pui hemi chung chang hi kan react don ani kan reaction ma in zo stream Android a mobile application hi Google Play Store atang lo download ula he epa hianin mizo tonga le linsa movie munom tak ke drama Hollywood Bollywood serial engkim a invect he ani zo stream hi mizo rama chonin pay per view le subscription platform in kop masaber ani ya tin kan subscribe naman milzerin account te po in share thai don ani Android mobile application ani wang hianin Android Smart TV a po zo stream app hi aman thai ani chu wang chonin Google Play Store train he zo stream app lo download ula mizo tonga le linsa movie munom tak indu tokin in lo endon ani ti kha kan ron share cheu ani ole tuna chonin kan riakang ei Joe Kent-an hianin thil tam tak asoi kan ti to kha atu soi ma saber hi apoi mo khop maya achan chu atu soi ma saber hianin Benjamin Netanyahu tele Donald Trump atena thu an lo chak chu fochin le Fox News te le khatiang pro Trump pro Israel news media howina an lo chak chu fochin kha aron kaltet mai ani Joe Kent-an hianin asoi ma saber chu Iranin nuclear ral thuam an nei lo tuna hian tin nei tumin ma po an la lem lo Indo bul an tran tir lai kar ni kar thum kalta khanin nuclear ral thuam an nei lo atin nikum jun tha Iran le nikum jun tha Israel le US na Iran an bom trum po khan khami hun lai po khanin Iran hian in nuclear ral thuam an nei lo tin an nei lok bok don lo an mani sa khwa in rel bol dana kum sang ni pali a dei to khan kum sang ni pali a dei to khan nuclear program hi chu ban san lem chuang si lovin anti zel thawa ma ro chu nuclear ral thuam taka hi chu nei an tum lo ni in tiang zo hin Joe Kent-an chu na ron soi dei mai ani tat mai na Netanyahu le Donald Trump paten Indo chuan lamatan an mang na sto boxi Iran hian in nuclear ral thuam an nei mai theya an nei don to an nei chuan in khovel ta na him don lo anti angkha Joe Kent-an chuan in dot an ron ti dai mai ani ani hi Donald Trump te administration a hanin hemi counter terrorism a hanin director ni phangat khani Trump na du saka khatiang han thami ni na te kha apenga khanga ya chu wang chuanin thil tam tak kan fiat lo hi a shedon ani news media ina min shil lem lo hi mo ti chuanin athu soi poimo le de pakhat chu apani na in ti teang Joe Kent-an hian hetiang hian in soi ani ama kha chuanin Pearl Harbor kan thria 9/11 te po kan thria khatiang ang thil kha Iran hianin atum lem lo ani ati ani khatianga minron surprise thuta thok le khata US te Israel te emo minron be thut angkha atum lem lo nin asoya hey Israel asoi tel kering che lawa chan chu soi tel me the tel lo me the chan chu kum sang ni som ni pathum October ni saria Hamas howina Israel chunga thilan ti kha chu kan thre ve kan ni hemi hi chu Iran soi na bi kan ni ta chu wan chonin Iran te hianin khatianga minron be thut kha antum lem lo wa ama ro chu akhato ka hey an proxy mga Hezbollah te Houthis te Hamas ho te mga katiang Israel be kha chu Iran kha choni na tum ve renga amaro chu news tam taka in mu ang kha ani lo tin Joe Kent-an hian ron soi le ani ti chonin apathum na chuanin hemi Indo na chungchang a hianin thutluk na an siam don hianin mipoimo tak an ngai dan po lak ngei tur ang chi mipoimo tak kha khang kha tel ve an ni lo atiani tat mai na important officials were not allowed to present their views official poimo tak te na an ngai dan an soi ve tur kha phalsak an ni lo atiani Joe Kent-an hianin Iran belo chungchang hen thutluk na an siam donin a transparent vek lawa lang tang vek lawa mi then khat ngai dan phei chu an la du lo topa atira chonin discussion chu kan nei ve thawa amaro chu Iran belo thutluk na an siam don tak a kha chuanin mitam tak ngai dan ni lo khanin mitlem te tlem thil ti thei deu hle khowang chi ngai dan kha an la a khami ngai dan mang khanin hetiang hianin Trump le Israel te hianin Iran hi an beita ani ati ani hi Joe Kent-an hianin te hianaron soile tat mai asoi dan chonin power was concentrated among a tight group around Trump Donald Trump hi alaya oma ti chonin Donald Trump le mitlem te tak khang mi te khanin Israel le US ina Iran an belo tur thutluk na kha an siam ani aron tat mai ne ti chonin ni cha pa hang ka soi to atira kha chonin debate te po an nei
mi Iran be le be lo tur chung chang ate te Iran chung chang shim ate po debate an nei na sa ti lama ha chuan ma se a vor to pa chuan atira debate tel te po kan tel to lowa mitlem te in tukluk nan siam ni tin zo hian Joe Kent-an hian in aron soi ani that may na ti chuan in adot le a chuan in disagreement with the justification of war JD Vance country ani US Vice President are khop mai ni ton trum Iran in do chung chang a hian ani hi chu an campaign lai te po khanin in do na athak tak tak a hianin telve a thalo tiang zonga outsuak ve thin kha ani a nakina president ani theina tur chance te po tun in do na hianin a thalo zongin a hong pal te po a hlom khop mai ani JD Vance hi mo tuna in do na hi mitam takin than ti lawani an soi dan phei zonin Donald Trump te party Republicans ngei ho zinga po he US le Israel na Iran chunga hetia chet an lak hi tha ti lo an tamani ti in news tam takin an reporta hetinga news tam takin an ron report hi Joe Kent-an po hen ti henin aron soi chuak le chi ani a chan chu Israel le US laka hianin Iran hianin enge be thut Iran ina min ron be thut thei lo ma hanin khatiang din muna hanin kan ding lo shim shima chu wan chon hetianga Iran kan va be ringot na chan te hi ei a chana kha a chaw em mai ani an justify lei thei lo ani ati ani hi Joe Kent-an ron soi le ani ti zonin Joe Kent-an hianin Trump chung chang hi a soi film khurang reng khop mai a Trump hi direct debit a mention du lo le ha la ha interview a ha mo chanu thatakin kan in thathen ati vetat mai ani tin tuna hianin Donald Trump ate administration le news chen khatinan report dan Fox News ina report dan sonin FBI in tuna hian Joe Kent-an hi a thui mek an tiani a chan chu Joe Kent-an hianin e classified information poimo tak tak kha alo ti leak out ta tiang zo hanin an puwa chuwa chon FBI hian an thui mek ti in Fox News chon an report le ngal ani tin Donald Trump ate administration na changin Joe Kent-an hi hey ama du khoplo na te ama athat lo na angchi te kha tiang kha soichua kha a om ngal nuala kha Joe Kent-an chuanin kha te kha chu thil be se ka lo rin lok thil theng tura ka lo rin lok ani tiang zo hanin a soilok ve ani kha chu nia tu pon kan ringang hey smear campaign an tiang khamo Joe Kent-an ni na a reputation te a ming that na zong ti chiat vek thei na tur khopa smear campaign ang chi khatuna hianin Joe Kent-an hianin atuar chaudon mek ani Trump ate administration a ban chan box hiamo ti chuanin heta hena ron soile chi Joe Kent-an chuanin internal pressure le retaliation dina han karon soi chi chinaka han smear campaign an tia Joe Kent-an ming that na zong te khatiang zong enge thai re vek natur ang khanin engamani social media narrative an kalpui don ani achan chu Joe Kent-an hi mi poimo ve tak chu ani director ni phate po ania amaro chu khatianga mitam takina an lo chung en ve na te po kha ti chiat vek ani don ti Joe Kent-an po hianin a shelok ve ani tin Donald Trump ate administration atang po in khatiang pressure kha an pe ni turani ei Joe Kent-an hianin aron soi chuak dai mai chuanin Joe Kent-an hianin aron soi poimo le deuh pakhat chu kami interview a soi poimo le deuh pakhat chu thutluk na an siam dan na kha Donald Trump ate administration in thutluk na an siam dan na kha kami kha tha ti lawani achan chu thutluk na an siam don rengin mi zong ina khatianga an ngai dan tlang taka soi kha angam om lova chuanin president hi du in kan mu thei lo boka tin thutluk na te po hi keni administration chau ni lo kan administration pon lam atang te po hianin anron influence ani tin Joe Kent-an hianin aron soya hei hi apoimo khop maya achan chu social media hianin adar na sa ni tuna hianin he indo na hi US indo na ani lawa Israel indo na ania Israel in US hi Israel indo na hianin anuk luta tin he indo na te po hi Trump ate hianin thutluk na an siam lem lo Israel Prime Minister in Trump amina tin Israel ina billionaire tam takane khang te po khan Trump hi an mina ni tia zo khanin social media hin dar na sa ni khatianga social media thil dar na satak kha Joe Kent-an hian hetiang hianin aron nem ngit le deu titi ani ti zo apoi mo bera zonin Joe Kent-an hianin asoi chu US hianin hetiang hianin chet an langota amaro chu hetianga chet alak ngot hi achan hi a chaw rau khop maya achan chu tut hianin Iran hian nuclear ral thuam po anei don lawan nei po atum lawa
Israel tan chuan lo hla om pawh ni mai thei amar chu US tan hi chuanin an hla om lem lova ati hei hi Joe Kent-an ron soi ani ti chuanin thil soi se ka ti a soi lang mai theia ka lo extract kim lo te pawh ni mai thei mi information hi US na hetianga Israel ne na Iran an be na chan ni taber lang chu oil hi ni deuh taberin ka sia petrodollar omani petrodollar system hei United States sen kum sang khat zakwa som sari chhovelan establish ani achan chu United States currency chu dollar ania he dollar hi gold in a backup to lawa oil backup ani top mai tengo khami kha Libya a Gaddafi te khanin dollar mang lava thil dang currency dang manga oil shal antum ti US na Ashriat Khan Gaddafi Khan pai thla ni chu tiang tho chuanin Saddam Hussein te po khan ni tho tuna hetiang hianin Iran laka hian che ta le ta nuclear hi chu chuan lamatan amang mai niin ka ria to ina keima chuan mi oil bera hi ni ta ei Joe Kent hian ni na ron soi chiang le na sabok sia oi po ni se ni mi Joe Kent soi da na ni ta Joe Kent ta soi hi adik vek lo theya adik dik na chen te pa om theya chuwan chuanin information in hriat belanga lo ngai top ula hetianga Joe Kent an aron soi so hi oi vek tur chu ni chuang lo o hole ati zong ha tun trum news atana kan han react thei chu ni video la kai nin mule theu do nia